Ake uzibuze nje uma ngabe uyiNazaretha ukuthi njengoba nithi nina iBhayibheli leza labelungu kungani nizibiza ngamaNazaretha ngoba alikho izwe laseNazaretha eSouth Africa litholakala khona lapha eBhayibhelini kodwa nina nithi iBhayibheli leza nabelungu isikhali esazobulala umqondo wama-Afrika nikhuluma iqiniso manje nizibizelani ngezwe elingekho la eSouth Africa iJudiya ayikho la elukuzana eSouth Africa kodwa nina nibiza ngamaJudiya ubani ongawubuka umkhokha the case iningi lalabantu laba aba-actor lapha kumkhokha amaNazaretha aniboni yini ukuthi labantu bazama ukunibonisa ini ngendlela nje wabe-actor umkhokha ngakhona banibonisa exactly into eyenzeka kule nkolo yobuNazaretha banibonisa yona exactly ongaboni uyozabone qhubekani-ke kodwa nimthuke uNdabezitha nimthukela amaqiniso ngoba amaqiniso la enemthukela wona nani niyazi uma sifunda umlando wobuNazaretha uthi ubaba umdle wamafa uIsaya Shembe waseMantungweni akakaza athi yena uNkulunkulu ngiyamthanda ke lo baba wakwaShembe othi lo muntu lo ozibiza ngoNkulunkulu niyamazi ke nina lo zibiza ngoNkulunkulu uthi lo baba yena mayengama phambi kwabantu ungichaza ngoba uyiNazaretha uthi yena mayengama phambi kwabantu atshela abantu ukuthi yena uNkulunkulu anomthatha nimuse ezikhungweni zabagula ngengqondo ngawe amagama lo baba utshela umhlaba wonke eSouth Africa yonke ukuthi lo muntu lo ozibiza ngoNkulunkulu ebe uwumuntu ebhosha edla ephuza egeza amazinyo alale unomfazi unezingane ulindo ukufa ngelinye ilanga naye uzofa angene enhlabathini adliwe zimpethu aphenduka umlotha alothe aphenduka uthuli uzibiza ngoNkulunkulu hayi yena yedwa yena nalabo abakholelwa kulento le ayishoyo abathi uqinisile bonke labo bantu labo kumele bathathwe bayiswe ezikhungweni zabagula ngengqondo ngoba amakhanda abawasebenzi bagula ngamakhanda labantu laba abazenzi sebefana nemkhovu balalela yonke into abatshela yona ngoba vele wabakhunkula kudala kulungile ke qhubekani ke ningithuke njengoba nithuka ubaba ayikho inkinga ngiyabonga